le téléphérique et les 8 premiers kilomètres de la toute première autoroute de Madagascar. Quatrième sommet de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. C'est ouvert ce dimanche à Madagascar. 16 chefs d'État invités. Gaskara no mitanan la Fatima Beful, alohan'ny farany ara-toekarena amin'ireo firenena enina ambin'ny folo. L'affaire des cas d'intoxication alimentaire ayant coûté la vie à plusieurs. L'affaire des 5 Boeing qui, il y a quelques années, était qualifiée de putschistes. Seuls 7 chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement sur les 16 membres. Magnano mbola tsara atsika jiaby akory aby atsika asabaka raha ny fidiko igny hira igny ho an'izay mahay raha volagniny mahay hoe nino mantony zokibe ny fidira igny hoe redemption song hoe hirany fagnavotana na hoe chant de redemption. Ny fidiko izy hoe hirany fagnavotana atsika niany koragna ankapopeny Madagasikara, Afrique, Europe. Atsika agnatin'ny continent africain. Ary maro fikambanana mitsangana iraisany Afrika saiky agnatiny atsika ary nidriky agnatiny. Fotony mahatsapa fa atsika agnatin'ny continent africain. Atsika fa pays d'Afrique am 5 continents agnisan'ny hoe continent manan-karena kanefany mampalahelo mangetahitana bolaka pays d'Afrique. Ke hira igny maro raha volagny izy igny ary maro raha mety andikagna izy hiran'ny fagnavotana, hiran'ny révolution zay mahatsapa mafy ary tegna tsy fatao amin'olombelo ny mahazo sasasasa mahatsapa marary avoatsindra azo lena na an'Afrika na Madagasikara indrindra fa mifaritra Océan Indiana. Ny fidianako igny hirany ngiahy Robert Nesta Marley fantatry ny maro hoe Bob Marley. Ikoragna volaniko za asesiko baka Madagasikara izy atsika baka mandalo Afrika atsika avy Europe ny fitsanganany ty fikambanany ty SADC na sadika ho zay izy. Les 16 membres agnatiny io 5 pays taloha atsika nataondro hoe pays sous-développé. Fa zio navy ny fivoarana nisy ny fandrosoana nanjary nataondro sary tsy he na sary nagnasary nataondro adigna le mots natao tamitsika africain hoe on est dans le pays sous-développé. Aloha tsoriko hoe agnatin'ny pays sous-traitant ny européenne. Zany hoe karazana hoe tsaiky bilelony tariminy européen. Ke atsika koa mizaha les 16 pays agnatin'ny membre ny SADC aleva ono 5 pays nanjakagna ny ajadiany fanjanahantany. Logique normal koa anao mahita membre agnatin'ny SADC folo tsotamby na hoe 16 mbola firenena bekon'ny européenne ary indrindrandrindra ny akamaroany agnatin'ny zo 16 io bekon'ny la France. Mbola ambany fahefagna la France. Anao mahita écran devant tsara couleur fa anao koa nampibiagna afaranazy eo tsisy raha pare. Tsy hainao aby nity. Karaha zegny ny mahazo pays africain amizao fotoagna zao. Ary karaha zegny ataon'ty fikambana be ny SADC ty. Ke reto membre agnatin'ny sadika reto volaniko aminareo vraiment de sadika antsoritigna lambridy firy taona fanjanagna nataon'ny anglisy tamin'ny Afrique du Sud. Afrique du Sud pays manan-karena. Nefa ny Mandela ny gadrainy reto anglais reto i tsy nitondra fitaovana ndrefa maky ndre gory
ndray basy ndray fatafondro fa izy niaro taninazy niaro fananany tanànanazy nefa mbola ny sambory ny gadreny 20 taogno managnambiny zegny ny fitiavan-tanindrazana fa atsika zio ty anao koa managna le fo madio mazava hoe fa matsapa anao mafy marary mahazo tanànanay ke mitsangana anao fa marignana avy amin'ny irany jubeny avanao mamono anao avantegna mamono antegna fotony iny égoïste fotony iny voabaiko ampesosy fo izy nataondreo nabaviko i fitiavagna vahoaka fitiavan'ny tanànanany fiarovan'ny tanàny namonoagna izy a prison ke zegny na avy zany niany ny fidirany marlegny za mahita hoe karakory fiaignany vahoaka ary za zazany boaka tagnivony vahoaka parce que irany Bob Marley ira mampandiniky ary ira misy révolution akamaroany iranazy que des chansons de révolutionnaire ary zegny resaka révolution zegny nandesiny amin'ny alalan'ny ira parce que koa anao mbola olombelogno tefiny babanao ndraiky mamanao namendragnahary fagnahy volagna fa managna révolution naka za managna objectif naka za managna politique naka za karanga Bob Marley impidianako amizay le resaka Afrique ke atsika koa mizaha volaniko les 16 membres agnatin'ity sadika ty ce sont les pays qui étaient sous-développés de l'européen bekony européen fitondragna ty ne magnano babany nefan'olo nino raha tiako volagny tam 2003 Marc Ravalomanana nitondra atsika izy 2003 hoe ihiditry agnatin'ny membre ny sadika 2003 izy nandoky izy 2005 izy namasaka izy atsika tafidriky tagnatin'ny membre ny sadika 2005 nitegna izy 18 août 2005 atsika tafidriky ary nikegna fa membre agnatiny sadek nandeha nitoedra raha 2009 navy lambodi tsy tia raha manjary tsy azovy fa ingay rajoila sy ny forongony zay nitariky ny coup d'état tam 2009 ny raha nandalo dehors nadosy tagnatin'ny membre ny sadek atsika tam 2009 fotony iny tsy ara-dalàna ary tsy kendry zareo tagnatin'ny sadek ny fisiany coup d'état tamitsika 2009 fa ty amizay question mipetraka azovy milany pisy coup d'état tamitsika azovy tafarany ngarajoely nampagnano coup d'état tamitsika européenne indrindra fa frantsay nefa ny frantsay ane agnisan'ny firenena manoa ary mbola manoa sadeky rango Napoléon nanjaka ozy aminareo ndraiky navy de Gaulle ndraiky niany atsika miaraka amin'ny Emmanuel Macron quelques pays africains tegna nataony européenne ngidingidiny mihitsy ary niany mbola misy fa am moderne nitondrandro izy ke tsika koa nagnano raha tsy fatao 2009 naboaka nadosy ho membre ny sadek atsika jusqu'à 2013 rehefa tonga teo amin'ny fitondragna président Hery Rajaonarimampianina nabody koa tsika igny nibody atsika agnatiny ty membre sadek ty io amizay tsika samy magnotany tegna hoe na ino ma asiagna le sadek izy ambarako anareo zegny bekogna reto olon'ny sadek reto indépendant sans liberté zegny donc ivolagnako izy reto membre folotry tamby na 16 agnatin'ny sadek reto mbola misy mibeko ro io mbola misy mandidy manapa zava baka alefa onogny raha volaniko aminareo jiaby ty pays africain jiaby atsika nahita koa tamy fifidianana présidentielle tamindreo tagny zegny ny mizaka zo-pirenena hafa akoatrany zo-pirenena anazy
na hoe nationalité nazy tsy mahazo milatsaka. Donc na ampiarinao lalàna miala anao amy nationalité n'olo anao mila fa anao miza agnatin'ity sadek ty presque ary ro jiaby double nationalité. Donc normal logique tsy mahagaga no tsy mahalany fagnay ro agnatinao tsisy mifampivolana nama anao ne misy 8 cm iny de anao amin'ny ato tsisy masaky mivolagna ro normaly amizay niany ngay Rajojo d'Artagnan karaha mofandesin-drano izy nampiatrano sadek mitondra sadika a Madagasikara izy tsy raha nagnano raha. Donc normal niany ngay Rajojo d'Artagnan miefony karaha mofandesin-drano hoe fa za filoha sadika normal. Félicitations grâce le 8 cm anao babala namiagnanao niany jusqu'à mitaogno avy 2026 président sadika 2011 anety io atsika tokony nampiantragno fivorian'ny sadika tamy 2011 tsy natao ary tsy nazotsika le fitondragna amy sadika compté amizay 2011 2009 oratsika 2025 tafidriky tao 18 août 2005 niany 18 août comme par hasard nikindregna daty nidiratsika tagnatin'ny raha io 20 ans après atao Madagasikara 45e conférence ny sadika. Tanaro misy raha tsy azonareo ne maro fognosin'ity sadika ty maro raha tsy manjary fognosin'izy ty ke monsieur Rajoel Andry Nirina mivoleza anao magnano babany nefan'olo nga aza magnano copie tsy zanakanao nefa ro président république namany reto agnaty membre sadek reto tandrema fa diplôme cerveau misy vahoakandroa tsy mijaly vahoakandroa tsy gadrigadregna ary vahoakandroa tsy vonivonegna fotolo me mandiniky vahoakandroa nagnapetraka ro io tamin'ny ara-dalàgna fa antsika ne vahoakatsika vidigna pesos nagnapetraka président io aboko atsika amizay nivadiany trahison koa nataony président io amitsika peuple fitabahoaka nataony Rajoel ne tsota ambin'ny 10 taogno tamy vahoaka malagasy mandraka tia marentety fa ny mampalelo ataoko hoe tsy tonga saigny atsika vahoaka nefa atsika tonga saigny. Polisy reo dia manapapahefana manompa reny mbola manompa reny izy dia aveo dia hoe batao bandio izy voaka ao ahoana mahita na chauffeur taxi be dia hoe batao bandio satria manapahefana nareo zay izy atao an'izany vahoaka efa tonga saina fa tsy azanao manapahefana hafa ny didijadona nareo hatramin'izay tamin'ny démocratie zao izy atao an'izany zay io tobila eto fa izatsindrina mihitsy sy madinika ampy zay vahoaka efa tonga saina fa izy atao an'izany zay aseo anareo kahatra mahapolisy anareo dia manino zay natao ohatrotry zao opainareo reny akidinrenao ianao izy izy reo olonireo voyageroko maheno reo maheno reo afaka miteny reo olonireo antanio reo olonireo opareny vararaka nataony anaty eo dia zany ray totrina fa lazaina fa manao tsinitsina manapahefana satria chauffeur-na taxi be fahalalanareo anaty dia azonareo anareo tona dia tsy mifondrinao ohatrotry zao fa iza lefa ty aminay ny fahefanareo fa nydalo enjehana dalo enjehana alefako ny tobila bananareo satria nareo manapahefana zay zavatra misy alefaso ny fahefanareo satria nareo polisy dia anentsikentsiky anahy nopareny nataonareo anaty dia lazainareo fa tsy manomponareo meo vahoaka vory verike aiza ty amiko aty nitapitapy nefa ny atsika tonga saigny io abadoen'olo bado viriviren'olo bado
manjary ambordo natono amijofo zegny ty volagny fa tsy mazaky mampalahelo tegna mampalahelo zay mpitondra tsy mahavita azy atao inona wa miala